kebancara syarat-syarat tunangan. Ijih nak selangkir. Gak ulai. Contohnya tu Haji. Ayah Rabaro harus dijelaskan kepada calon lintu atau selangkir akan kekurangan negaranya. Itu contoh. Rabaronya hana onglunyung. Payah ke pegah hanya som-som. Hanya rabaronya pungo. Payah ke pegah. Alanya tupa. Alanya mubaya badan. Murtad. Dah jalan. Kadang-kadang kita nak gelantung. Nganya kau murtad. Dan tipu tu nyo hanya ku pegah. Nyo rahasia. Pegah aja tu Haji. Long pegah tapi biar pengeh ke? Ba? Ayah Rabaro hanya gesom akan keadaan anak kanyan. Baik ori maupun hanale ori. Walaupun hana pernah mengkawin mesti gapi. Nya harus ketepui kanyan. Dan orang agam je tinggal kitanya apabila na salah sabah atas yang kalong pegah muno. Dan jelame payah pulang memandung ke lintu. Kan malai lagi nyan. Oh, menan tu Haji. Dan kepegahlah kitab sunat higme jelame. Walaupun senit-nit sabah jarum bentol kaju ke. Atau dua buah kuning pedes. Tapi galip je kebiasaan dah cekkanmu. Namun, kecok jalan memang mahal-mahal. Takut tentu yang agam mati pajak, yang hinang mati BL. Pegah dah nak rum kawin. Kan yang menang? Maka jaga roh dan mesti transparan. Nah, jelas.